بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لي إلا ما علمتني اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا وعملا يرفعنا إلهنا سبحانك اللهم عبدناك حق عبادتك اللهم لك الحمد كله علانيته وسره وإليك يرجع الأمر كله اللهم لا مقرب لما بعدت ولا هادي لمن ضللت ولا مؤتي لما منعت ولا مانع لما أعطيت اللهم ابسط علينا من فضلك ورحمتك ورزقك اللهم إنا نعوذ بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعتنا اللهم أحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان واجعلنا من الراشدين اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بشرنا بالجنة الذي بشرنا بمغفرة من الله ورضوان الذي بشرنا باستغفار الملائكة لنا وقال سبحانه وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا أيها الإخوة الإسلام إخوة المؤمنين في بقاع الأرض قريبا أو بعيدا ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا المستمعين لنا في هذه الساعة أحييكم تحية مباركة وأقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته haray en yetti Allah tabaraka wa ta'ala kanko waɗuɗo ko jari yettirede on subhanahu wa ta'ala taguɗo en arkisi en toppiti fi meɗen bal o neli e meɗen nelaɗo ɓurɗo moƴƴude ɗum noon jooma ko an wodani yettore nden fof kene e mayre e gundo e mayre bal ko an wodani yettore nden Allah subhanahu wa ta'ala kaka manda iwri ko toon nde ruttoto idan fiyakuji ɗin fof kaka ma ruttoto ya jooma allahumma ala ɓannitowo konko woɗɗinɗa ala woɗɗinowo konko ɓannituɗa jooma ala okkowo on mo ɗaluɗa ala ɗalowo on mo okkuɗa ala lamminowo on mo folluɗa ala followo on mo lamminɗa ala wasinowo on mo alɗinɗa ala alɗinowo on mo wasinɗa ala sellinowo on mo nawninɗa ala nawninowo on mo sellinɗa jooma meɗen toroma nde juurata e amen yurmede maɗa nden e arkiseji maɗa ɗin e ɓuure maɗa ɗin hara accirali men hoore amen jooma meɗen toroma nema nasaluka allahumma naima almuqima alladi la yahulu wala yazul allahumma inna nasaluka naima jooma meɗen toroma kumen nema po madal abidin mati wal ard on nema meɗen toroma jooma ya okkumen on nema fil janna danda men lette adna e wirtere adna e l'akhira meɗen mooloroma bone konko okkuɗa men tawi bone no e muɗum meɗen mooloroma bone konko a okkali mum tawi wondema masiba bone no nder ton jooma meɗen toro ya yiiɗi min iman yiiɗinamen golle moƴƴe añinamen golle bonɗe ɓattinayi ɗe tikkere maɗa ɗe meɗen toroma hawrindi min konnguɗi ɗi yiiɗuɗa ɗe welaɗa e golleji moƴƴi ɗi yiiɗuɗa welaɗa ɗi no ɓanname e yurmene maɗa hen jooma subhanahu wa ta'ala allahumma añin men keferankaku e naafiqaku e golle bonɗe añinamen bonɓe ɓen e bonnoɓe ɓen yiiɗinamen moƴƴuɓe moƴƴinoɓe ɓen waɗamen e ɓen yiiɗuɓe ko moƴƴingol golle wallamen men rewa ma an jomirawo haray ɓawo ɗum ɗon wurnamen komin jebiliɓe waramen komin gonɗiɓe men tawno yamen ɓe moƴƴuɓe aditiɓe men ɓen wonɓe e laawol annabajo maɗa on wondude annabaɓe adiɓe annabajo maɗa on muhammadin sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɗum ɗon hawtidiramen e maɓɓe ka aljanna haray jooma miɗo toroma ya yaññanan ɓernde anden longinalan ko yiɗuɗa e ko welaɗa en morde konnguɗi maɗa ɗin ka qur'ana maɗa
e sunna an e konnguɗi annabajo maɗa muhammadin sallllahu alayhi wa sallam e ko wonno e muɗum salafu sali moƴƴuɓe yawtuɓe innaka ala dhalika qadir wa bil idabati jadir. haray mi hiwri on ono musidɓe an julɓe adiɓe ɗo arɓe ɗo e sakkitiɓe arɓe e saatiɓe arɓe ko wonɗon fof e hoore leydi ndin e ɓen heɗitiɓe men nde ɗo yewtere oɗo waktu ɗo haray worɓe rewɓe mawɓe fayɓe haray mi hiwri on hiwrandu islam ndu nanɗon ndun haray ɗum andi ko ndun hiwrandu julɓe men e kala kaɓe woni e hoore leydi ndin. haray ɓawo ɗum ɗo musidɓe an julɓe e nde ɗo teddude waɗande barki e ndiɗo leydi waɗandi barki e ɗeɗo gueyti waɗaɗe barki rewɓe ka worɓe ka mawɓe arɓe heɗagol nde ɗo yo allahu yardi ɗulle ko aljanna yo moƴƴi haajuji mo adna e l'ahira moɗon wona luɓirɗon lam ɓerɗe moɗon haqqille okkuɗon lan tan moɗon on mi torki allah subahanahu wa taala yo okkoran heɓa komi okkora on fi onon kayon okko e iwtirɓe ɓaawo. haray mawdu on hannde ayuha l ihwa haray ko aqabati fi tariqi dowa wono nanirɗon ɓeeɗo amiruɓe meɗen yeesoɓe meɗen karmakoɓe men tedduɓe meɗen e ndiɗo leydi kamɓe kadi ɓe amali ɓe amata ɓe raɓɓinɗinaki bal daiman jemma ala ñalorma ala hiɓe dari fi khidmati hada din e kurkanagol kaaɗo dina hiɓe yeeya wonkiji maɓɓe e jawle maɓɓe hiɓe accita taŋji maɓɓe ɗuɗɗi seerude ko allah subahanahu wa taala tawi si ɓe malirte koye ɗi taŋji si tawi kadi malkisol ngon araya ko ɗin taŋji ɓe toppiti ɗiɗo taŋji. haray musidɓe an julɓe ɗeɗo aqabati ɗi nanɗon fi muɗum ɗo hino wowle fimo aqabati fi tariqi dawa ko mutanawwi'a heɗe nonin ni haray kullu aqabatin kala fello su'uduhu sa'abun jiddan fello fof fello ƴawgol ngol no satti moƴƴa kono ko fello iwtirgo ɓawɗon ngon ɓuuri mawnude ƴawgol ɓuuri sattude ƴawde ɓuuri masalan ŋaƴƴilade dongal mana ŋaƴƴiliɗo ƴawata fello ngol. haramiɗo en airuni quluba wal absar luɓelan ɓerɗe moɗon len e guite ɓerɗe moɗon hara wona guite hoore ɗen tan ko waɗi subhanahu wa ta'ala no daala inna fi dhalika la dhicra liman kana lahu qalbun aw alqa samma wa huwa shahid. yewtere si nafayi yewtowo on e yewteteɓe ɓe yo taw hara yewteteɗon haqqille makko ɗen no ɗon tawata guite ɓerɗe makko ɗen no ɗon tawata haqqille hoore makko nden no ɗon tawata noppi makko ɗin no ɗon himo ɗon hara wona photocopie makko dari ɗon. ɗum noon haray allah subahanahu wa taala wiya fa ida quri'a alqur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. hara ibadallah hadihi l aqabat awalu aqabatin arande e fello awalu aqabatin arande e fello kunna fi sadadi ilayha hadihi aqaba awalan alkibru يسد عن منهج الله من المدعو فلا يقبل حقا. العقبة الثانية الهوى يسد عن منهج الله تبارك وتعالى من المدعو فلا يستجيب فلا ينقاد لشرع الله جل وعلا. العقبة الثالثة كثرة أهل الباطل وقلة أهل الحق. إذن فهذه العقبة الثالثة. والعقبة الرابعة جلساء سوء هم الجرب هم أعداء الله وأعداء الرسل ومن أتى يوم الدين. إذن وعقبة الخامسة فتور الدعاة وقلة أي وضعف الضعف. فتور الدعاة عن الدعوة وضعف الدافع. والعقبة السادسة انصراف العلماء أو انصراف المسلمين إلى الدنيا على حساب الدين. انصراف الناس أو انصراف العلماء إلى الدنيا على حساب الدين. وبالله التوفيق وبه نستعين وغيرها إن شاء الله من العقبات إذا كان الوقت إن شاء الله ينتظرنا إذن لكن الوقت لا ينتظرنا. هذا مسيب جلبه أقب أرن ومناتا في منه دنوي مون تنار كفلو مولا نانغو كفلو ولا جودة gasa ngoɗo fello hingo iwra sakko noddowo on kanko tigi noddowo walla hingo sakko noddeteɗon ngoɗo fello ko fello ngo arande e ngoɗo fello maana ko ngo wonno ko sakkino iblis an ijabati نداء الله سبحانه وتعالى لأمره الملائكة لسجود لآدم عليه الصلاة والسلام سجود التحية لا سجود العبادة لأن سجود العبادة لا يجوز إلا لله واحد قهار. إذن mawnintinare nde ɗum woni fello arano ngo gonno sakko noddeteɗo o ga e jaɓugol o goonga ga e iwtirgol ɓaawo goonga o si tawi goonga on iwri e neɗɗo taw wona neɗɗo tawata on iwri e neɗɗo miññirawo makko walla goonga on iri e neɗɗo tawata manɗuɗa hoore ma ko miskino
walla ko baaso walla ko iwri e leñol tawa ngol teddinanoka leñol hoynanongol walla gonga o iwri ka abiɗi ka jeyaɓe walla gonga iwri ka rewɓe idan no gasa gorko o mawnintino jaɓugol gonga par ce que gonga o iwri ka debbo makko no gasa baba o mawnintino jaɓugol gonga par ce que gonga o iwri ka ɓiɗɗo makko no gasa lanɗon salo jaɓugol gonga par ce que gonga o iwri ka ɓe o laamiɓe idan no gasa annaɗa hoore maɗa oɗo dimo wiyeteɗo dimo fof ko rimɓe ka Allah subhanahu wa ta'ala idan oɗo gasa dimo salo jaɓugol gonga ko ɓay gonga iwri ka jiyaɗo makko mo wi ko jiyaɗo makko no gasa annaɗa hoore maɗa oɗo patron jo joguiɗo jawdi salo jaɓugol gonga ko ɓay gonga o iwri ka miskino mo jogaki goɗɗum o idan ibadallah ɗum ɗo noon haray ko nawnare udalu sattude ɗum noon ko ɗum sita ibnu qayyim jawzi rahimahullahu ta'ala wondema faya subhanallah fi nafsi kibri iblis في نفس كبر إبليس وحسد قابيل وأتو عاد وتخيان ثمود وجرأة نمرود واستتالة فرعون وبغي قارون وقهت هامان وهوى بلعم وهي الأصحاب السبت وتمرد الوليد وجهل أبي جهل وفيها من الأخلاق ما لا يعلمها إلا الله من أخلاق البهائم وغير ذلك. قد يكون الإنسان يتلبس، قد يكون الإنسان يلبس هذه الأخلاق كلها، قد يكون لكل واحد من المدعوين يعني يلبس كل مرض هذه الأمراض على اختلاف الأنواع على اختلاف الناس. مصيبة ابن قيم جوزي رحمه الله تعالى سبحان الله wonki mo tawata e makki hino e makki mawnitinare iblis, hino e makki townintinare aadinkoɓe, hino e makki bewre samudaɓe ɓe, hino e makki cuucer reedu yani bewre nde namurudu jogino. idan walla hino e wonkiki townintinare fir'aun wi'unoɗo ana rabbukumul ala. idan no e wonkikin ɗoni toñanɗe ɗe qaruna jogino, tawa no e wonkiki hino mooɓe wonkiki hino mofti no mari bewre ko ɗum woni angal hersa ne hamana jogino, tawa no e wonkikin hawal bal'am beleɗe ko bal'ama jogino kon subhanahu wa ta'ala wattaba hawa mathalu ka mathali kalbi sifa makko no sifa rawan ko waɗi o jokki beleɗe makko ɗen, tawa no e wonkikin ɗum ɗo hiyal jamfaji politique ji ko ashabu sabiti jogino, tawata hino e wonkiki hino moɓidir jogi tamarrudul walidi salagol walidi jaɓugol gonga ɓawo ne irritino oɗo gonga ko min indillah subhanahu wa ta'ala ya'lu wala yu'la alayhi wona andiron noon ka siraji. tawano e wonkiki majjere nde abou jahali jogino, tawano e wonkikin ngaygu ngu abou lahabi joganino rasulu alayhi salatu wassalam e ngu ɓiwngu makko no joganino rasulu alayhi salatu wassalam no o joganino julɓe, tawata no e wonkikin oɗo neɗɗo o naam akhlaq min al bahaim immode jikkuji ɗi mummunteji jogi, tawata ɗin jikkuji immode hirsul kalb, immode feetere rawandu ko ƴakkata ñamata jiiɓe, walla hirsul gurab walla ko jeywal manaɗa hoore feetere muɗum ga e ko ɗaɓɓugol ko faala ɗaɓɓude ko eni wa yansa llahu tabaraka wa taala. ɗum idan no gasa noon neɗɗo moɓidira ɗi piiji ɗo fof jogo hara aade goto pet deleke mo iblisa ɓornino omo ɓorni townintinare nde aadinkoɓe ɓe joginomo masalahi mo ɓorni, tawata gañanadi ne qabila joginodin tawata mo jogi, tawata ɗi akhlaq tawata ko fir'auna jogino kon himo jogi, delekil molanagui guil fir'auna joginogil tawata mo jogi. idan hara ɗiɗo fof mo mofti no gasa noon noddeteɓe ɓe goto kala e ɓeɗo hino jogui annanɗa hoore maɗa goto e nawnare ɗiɗo haɗa mo ga e notagol gonga on o majja o salo jaɓugol gonga on. ɗum no rasulu alayhi salatu wassalam ɓe makono ko wiyete alkibru ko honno woni mawnitinare, ɓe maki o hamtu nnas wa batrul haq, ɓe maki ko jasingol yimɓe ɓen e salagol jaɓugol gonga. ɗum noon kibru neɗɗo o famugol gonga ino faala mo immode famugol tafsiru quran subhanahu wa ta'ala daari sa asrifu an ayati alladina yatakabbaruna fi l ardi bigayri lhaq wa in yaraw kulla ayatin la yuminu biha wa in yaraw sabila rusul la yattakhidhu sabila wa in yaraw sabila alghayy yattakhidhu sabila dhalika bi annahum kaddabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. allahu ta'ala daali meɗen fayi fillisude pottina martina ayeje amen ɗen e sunna annabajo an on e konnguɗi laaɓuɗi ɓanneɗi ɓe yurmede anden e kala neɗɗo mawnintiniɗo o famata gonga.
hay o jangi o famata ɗum noon si a jangi a famali a yewtama a famali no ka ɓerde ma kibur ko allahu taala dali sa assirfu an ayatiha par ce que ayaji allah subahana taala natata ɓerde mawnitiniɗo idan a yankinoto allah subahanahu wa taala longinama konngol makko ngol ko noon so wi o yiltayi ayaji makko ɗen famataɗe ɓe mawnitiniɓe ko haysi ɓe jangi ayaji ɗen ɓe naftorta ayaji ɗen idan ɓeɗo سبحانه وتعالى كنه ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الأعلم بل هم أضل كما قال سبحانه وتعالى صم بكم عمي فهم لا يرجون كنوا سويتو أولئك الأعلم بل هم أضل بل هم أضل إذا بجوجي بيرده كون ونافع ما يتجونغا إذا جونغا ناتتا بيرده تي موني تنارنو إميره وكذلك بجوجي نوبي كون بناني تات جونغا قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والقوا فيه لعلكم تغلبون هي فرق بيم تون هديتو وتون جنتيتو وتون ديتان اون جانغو قرآن اون واجوتو دو يا ما جو اون فولي سون كيسا غاندي بي واجوتو دون هيوي تو اخواني الشياطين سيب سيطان يصدون عن سبيل الله سبحانه وتعالى بافواه واقلامه بسكروا الله والالغول دن مابدن كرامبي مابدن هنا دون امود جawle mabbe ينفقون اموالهم يصدون عن سبيل الله فسينفقون ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون باي ko fowleteɓe إذن الله سبحانه وتعالى كنو سوي دو مد آية وقالوا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه دونك هذا قول الكفار لماذا كو وادي غونغا يوري e neddo mo be tan ina noki ko o wonayno annabi yuri e neddo al yatimajo yuri e neddo miskin be sali jabugol gonga ngo إذن الله سبحانه وتعالى فتب على قلوبهم o fermi berde mabbe den tay hande kadi gonga natata e majje o fermi ɓerɗe maɓɓe ɗen tawi gonga natata e majje mbaaju natata e majje hande kadi ɗe woni ko summun bukumum umum fahum la yaqiluna ɓe mara haqqille idan allahu tabaraka wa taala ko ɗum si tawi o wi wondema si tawi ɓe yi kala aya iwruɗo ka deftere allah tabaraka wa taala ma si ɓe yi aya tawata ko mubsira yiyeteɗo wonɗo e guite walla si ɓe yi aya mujiza iwruɗo an rasul sallllahu alayhi wa sallam ɓe innayi ko sihru mustamir ko mbilew wongu duumidu mbilew duumigu walla ɓe bal sukkirata absaruna walla sa gite amen ɗe woni ko mana men nabo gite amen ɗe jaɓa gite amen ɗe jaɓama min fillisama yani ɓe goɓata oɗo gonga lida subhanahu wa taala wa in yaraw sabila rushdi la yattakhidu sabila si ɓe yi ko woni gonga kon ko iwri karana alayhi salatu wassalam ko iwri modde ka sahabaɓe tedduɓe ɓen ɓe jogitota ko ɗum laawol kono amma si iwri ka laawol immorde ka tawahit yawtuɓe keeri ɓe iwri ke ananda hoore maɗa ko ɓe an munharifina anil haqqa o ñiɓe ga e gonga hande kadi yattakhiduhu sabila allah subahana taala ndi am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam yadan bihi llah ka heɓe jogui to nandoɓe e ko allah subahanahu wa taala e nandoɓe rasul alayhi salatu wassalam e nandoɓe iwtiri ɓawo tawata ko ɓe sarɗe nanta ɓe e mades dina an kan la dina kan ka allah subahanahu wa taala huwa al islam kala ko allah kala ko nelaɗo reconisano ko nelaɗo woni signe o kanko woni ambassadeur de allah subahanahu wa taala kala tawi wona ngal nelaɗo signe ngal yettota ko allah subahanahu wa taala arrasulu sallallahu alayhi wa sallam jomiraɗo wi enmo ya muhammad law salaku كل طريق وطرقوا كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا محمد tagore nden fof adiɓe ɓen fof e sakkiti ɓen fof sinno ɓe jokki kala laawol eɓe faala yottade ka anga min allah tabaraka wa taala walla ɓe konki kala damal allah subahana taala mo jogui abwab ko ɗum so wi amma ɓen allah subahana taala la tufattah lahum abwaba sama dambude asama udditantake ɓe pooma allah subahana taala wi ɓe hewtata e beele an ɓe yettota ko ga ha ɓe yewtira ɓawma ya muhammadi sallllahu sallam qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum llah siko gonga ɗo yiiɗi allah awa yewtire ɓawan ɗum ko woɓɓe go arno aaƴi wi ya rasulallah inna nuhibbullah min meɗe yiiɗi allah on tuma o aya tippi in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni idan ko ɗum ɗo wonno hadihi ko maradul udal nawnare molanal wa in yaraw sabila alghayyi yattakhiduhu sabila dhalika bi annahum kaddabu bi ayatina kaddabu الله سبحانه وتعالى وينو إن الله سبحانه وتعالى لا يهدي قوم الظالمين وفيونا تابعين بتونيو به إذن الكافرون هم الظالمون هفرا من كم بوني تونيو به لأن في قلوبهم كبر هنا إموني إنه بيرد ما بين إموني تنار إذن إبليس تعلق على هذا يعني وندار في أنصريته إما تجو مكونه وندار يودي مكوني وبي أنا خير من تكبر وموني تني أنتم بعد ذلك سبحانه وتعالى فلعنه وطرده عن رحمة الله الله سبحانه وتعالى هدمه ردمه يلتنمه يرمي مكونه وجعله رجما ويلعنه لائنون لماذا؟ لأجل سجدة واحدة امتنع عن سجودها
sabu sujudere wotere nde o haɗitino sujjangol lillahi rabbil alamin imtisalan li awamirilla jalla wa ala. Idan hawnaki noon banu adama no yamira sujudeji golle ɗuɗe yetakabbara o mawnino waɗugo gollal ngal ko waɗino gollal ngal tawi ngal iwralimo o fa juuɗugo mo faala iwgo ngo o salla o jaɓɓugol oɗo gonga. Idan kibru ko nawnare da'ul udal. رسول صلى الله عليه وسلم ماكي لا يدخل الجنة من كان في قلب مثقال ذرة من كبر ناتتا الجنة وني بيوندي مون كفتتا مونينتينا كفتتا أبر ذرة مونينتينار إذن هناك علامات ما نيجي نتلو مونينتيني إذن إن علامات نغسا إن جنتتا كودي فو كونو نيا مودون كالا كاتومبا ساغو ما سا ولا لبرن ما بوتتا si jooɗaki yeeso fof yuma ɗon no ɓernde ma ɓuttata kala ka jama on tumbonir sago ma fof idan kan hikkoto yeeso julnaɓe idan an ko yaa juure tun a juuroyta ko hay e gooto an ko kama tu yahite a yata e goɗɗo ɗum komin alamatul kib ko made mawnitinare neɗɗo ni haray oɗo neɗɗo so rentaki ɗum ɗo haray allah subhanahu wa ta'ala bonne e golle makko ne adna ɗo o wona immorde min hisbu cheytan immorde partisan cheytan ɗum ko fello molanago mawnitinare go'o no gasa neɗɗo a doyi noddowo o mawnitinare haɗamo o ndaara ɓe o faala noddude ɓe o ndaara tawa no ɓeɗo so peti ɓeɗo no fanɗe geeso guite makko ɗen ɓeɗo no fanɗi kanko feƴƴani waajagol ɓeɗo yani takabbar o mawnitino ɗulle wona ɗum o yamirano ko o yamirano koye o noddu nootiɗo fof idan la yadurruka bi qillati salikin lorratama ɓen fanɗuɓe natuɓe ko wat noon alhaqu la yuraf bi kathratu fa'ilin goonga andortake majorité gonga andatake majorité idan innama nadu nnas ande ko noddeten ɓe alal haqqi ko e hoore gonga noddeten ɓe nodden ɓe e hoore gonga ɗum ɗo en hodidorta saabu ɗuɗugol yimɓe ɓe en hodidorta saabu ɗuɗugol yimɓe ɓe la budda ko gonga on kono si allah ibrahima alayhi salatu wassalam kana umma kanko tun ko umma wonɗo ɗum noon allah yani al aqabatu l ula fello arano ngo huwa al kibru ko mawnintinare ɗum noon mawnintinare ni yasuddu an manhajillah hino sakko ga e laawol allah ngo min al mad'u fala yaqbalu l haqqa o jaɓata gonga ko ɗum ɗo kuffar quraish ko ɗum fawinoɓe kamɓe kadi fir'aun ko ɗum salinoɓe sabu mawnitina ko ɗum sakkino fir'aun e yimɓe makko ɓen ɗum so ɓi a nu'minu li basharayni mithlina wa qawmuhuma lana abidun min gomɗinayi yimɓe ɗiɗo sempulɓe kadi miskinaɓe kadi tawata yimɓe makko ɓen komenen woni ko rewata tawi déjà moussa kadi woko amen ɗo wonno ko neno ko ɓe min gomɗita idan wastakbara o mawnitini wa aba wastakbara o sali o mawnitini wona fir'auna salorno wona wa iblis salorno o mawnitini ga e jaɓɓugol oɗo gonga idan kuffaru makka ko ɗum kadi ɓe wino kamɓe kadi ni ɓe mawnitinno enni ɓinni ɓe allah heɓali monela sina muhammadin sallllahu alih w sallam allah heɓali monela sina allah wi lawla nuzzila hadha alqur'ana ala rajul min alqaryatayn adim الله لنبي أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشة في الحياة الدنيا نحن قسمنا بينهم معيشة في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا ورفعنا بعض فوق بعض درجات ليتخذ بعض سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون إذا ببي كهن الله جل وعلا سيما فعلنا يوربك هوري ديدو ليدو سيما فعلنا ودفته سيما فعلنا يتوهر كونغول ما كونغول لتك هوري ليدو كهن ونلا وتبنا نلا المكونغال وإمنا أو أروة بن مسعود ونور الطائف والله إمنا أو وليد بن مخير أو غوتي بيدو النبابي من قرية الأديم الله هم يقسمون رحمة ربك الله سبحانه يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته هذا ابتلاء من الله كو الله بري أندو كنت واتنال المكوغال الله كان كو بري أندو كنت واتنال سبحانك اللهم يا إله والله انظر نارد الله سبحانه وتعالى إذن كيف واستفى نوحا وسبي النبي نوح عليه الصلاة والسلام وقتل ابنه وزوجته الله سبحانه سبي النبي نوح وهيني دب مكون ابيد مكون النبي نوح يا بني يركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي الى جبل يأس من الماء قال لا آسم اليوم من امر الله الا من رحم اذا الاسلام كالسفينة عليه الصلاة والسلام من لم يركب في الاسلام ومن لم يركب في السنة لابد ان يعطريه امواج kala mo ƴawalika islam mo jogaki o sunna mo jogaki aqida sahiha o naate wi e nden feddende nelaɗo muhammad sallllahu alayhi wa sallam kono taifatul mansura o firqatu najia fedde daɗay ndenen e fedde neɗa hoore maɗa tawata ko ɓe woni walleteɓe ɓen adna e l akhira wa inna la nansur rusulana walladina amanu fi l hayati dunia wa yawma yaqumu l ashhad mo wondale nde ɗo fedde nokku fof kaɓe woniri ɓe ɗuuɗa wona nelaɗo makono e hadi sallllahu alih w sallam ko qabaili shatta ko yimɓe sertuɓe oyano iwrito ko ɓe woni e hoore gonga ko ɓe woni jama on idan kala neɗɗo mo wondale ɓeɗo mororonjina ɓaymo innama yaakulu dhi'b min alghanami alghasiya ko bono ñamata ko dammo e woɗɗiti koye ko dammo e woɗɗiti ko ibadallah haray ko la budda
ande nde ɗo nawnare rentoɗen rentinen jama o e mawde ɗo mawnitinare lorrayde neɗɗo o ko ɗum wonno rasulu alayhi salatu wasallam ɗon e feƴƴuneɗe toɓɓere ñande goo heɓe jooɗo ɓe jooɗi e wondide e sahabaɓe ɓe jangguina sahabaɓe maɓɓe ɓen patron jo goto naatoyi ɓay nde o naatuno tawi o heɓali ka o jooɗo furja yolde ka o jooɗo sina illa qurba al faqir al miskin takko baaso miskin labisun siyab al murassa tawi ko ɓorniɗo conci rappuɗi lannuɗi tawi vraiment oɗo patron yiɗa jooɗade makko tawi le ala ka o jooɗo susita darede o darade ala hadrati sahaba kullu jalisun hono jeɗɗinno jooɗi ka anna tuyuru ala ruusi a sikkema collino jooɗi e hoore koye ma tellement kamɓe yankinani rasul sallllahu alih sallam la tarfa aso fawqa sawti nabi goto tuta wolde ɗo o daro tawi ala ka jooɗo o jooɗi takko o miskini kono qabla an yajlis jamaa sawba o mooɓiti conci makko ɗin o jooɗi tawi vraiment himo mirñi tawi rasulu alayhi salatu wasallam daarimo yiƴimo andi position makko ko hoƴƴinñingol oɗo miskin nelaɗo landim ma alladi jamaata limada jamaata sawbaka a khasita an yamassa sawbahu فتؤتيه بغناك أم خسيت أن يمس ثوبك فيؤذيك بفقر قال لا يا رسول الله سأتصدق عليه بنصف مالي قال يا مسكين أتقبل مالا قال لا يا رسول قال لما قال يا رسول أنا أخشى أن أصبح غنيا إن قبلت ماله أن أصبح غنيا وأتكبر على الفقراء وعلى المسكين كما تكبر علي وإني سمعت منك يا رسول الله لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. إذن أولو مثل أولو رسول صلى الله عليه وسلم يأنمو كفيهن موبان چونچي مادني أهولو وتا چونچي مادي ميمو چونچي مكو دي هند كادي كو جوغي لاكو فويا هاي جونغ مكو وانا بلاس مالا وانا بلاس مكو يعني وانتا مسكين كانكو وانا patron ka ahul wata conci makko ɗin meme conci maɗa ni o lorrinama basal makko ngal o lorrinama tampere makko ne gorko o daro tawi o waɗi bonnere o wi ya rasulallah afwan ya rasulallah si ata saddaqa le nismali jawdi anni mi waɗandi pecce ɗiɗi mi jonnamo feccere mi heddoro feccere nelaɗo landi oɗo miskin a jaɓay ko jonnima ko o wi la ya rasulallah mi jaɓata nelaɗo maki a jaɓata ndi jawdi ndi tama e tampere ndi tama e miskinan kako ko woni ha sabi tawi hiɓe añirdema ɓe wikkoradema o wi la ya rasulallah mi jaɓata o nelaɗo maki lima o wi ya rasul miɗo huuli wata mi jaɓo ndi jawdi makko ɗo ndi towa ndi mawna e jungo o mi mantoro ndi jawdi bal mi bewira ho ndi jawdi e dow miskinaɓe allah ɓen ɓayno wona o mawtori e hoorem mi nanirima heɗamaka ya rasulallah la yadkhulu ljanna natata aljanna o moni ɓernde mum ko fotata o abbere darra. idan ibadallah alkibru ko da'ul udal nawnare molanade no ko nde woni ko halki aramɓe ɓe ko nde woni ko woni halkude kadi sakkitiɓe mawnitinare haray rentoɗen hada aqaba nde ɗo nde masala ngoɗo fello mawgo si en taƴi ngoɗo fello haray fello mo walla ngoɗo cakkiɓe no gonno wi alhawa wama adraka ma hawa ko ɗum wiyete hawa beleɗe c'est dire ko ɗum ɗon kadi ko nawnare nde tawde ɗon gando goto wino to inni ubtilitu bi arba wama sullitu alayya illa bi shiddati shiqwati wa ana'i iblis wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas wa kullu a'da'i o ɗo wi mi jarriborama yimɓe nayo walla piiji nayyi ɗiɗo fof ko ɗi gaño an iblis ko o gaño an yad'u ila sharre imo noddalan faade bore allah subahana taala innama yadu hisbahu liyakunu min ashabi sa'ir iblis ko gaño an go annafsu jomiraɗo annafsu anna nafsa la ammaratum bisu wonki ko yammireyki ko boni ɗum ɗo mi jarriboramaki wonki am isa annafsu yadu ila su wa kadhalika alhawa beleɗe maɗa ɗen wallahi tuthiru hawaka ko ɗum wonno ibnu abbas radiallahu taala anhu ma dhakara allahu tabaraka wa taala hawa fi lqur'ani illa damma o wi wondema allahu meeɗa wowlude fi beleɗe ka qur'ana sino en ŋeñe e beleɗe ɗe o nelaɗo meeɗa wolde fi beleɗe si wona o ŋeñe e beleɗe ɗe fi lqur'an subhanahu wa taala dal afara'ayta man ittakhada ilahahu hawa yani ja'ala hawahu ilaha ولم يجعل الله ولم يجعل خالقه ورازقه إله بذلك أضله الله على علم وختم على سمع وقلب وجعل على بشر غشاوة فمن يهدي من بعد الله أفلا تذكرون كنوا سوي الهوى بلد
ibn abbas wi allah meeɗa jantade beleɗe ka qur'ani so wona on ŋeñay ɗe on ŋeña jokkuɗo beleɗe ɗe kida ko ɗum woni beleɗe arane allah wi a yaali on waɗɗo ko faala kon ko ɗum woni allah mum on ko ɗum daginantama ko ɗum harminantamo kala ko ɗum yamirima ko ɗum o huwata ko ɗum haɗima ko ɗum o accata bal haadil hawa ko da on udal nawnare moolanade mettude kadi non taƴude mettude e ndaw hoorema ñawnude kadi illa man rahima rabbi so wona on mo allah yurma andini mo nawnarne ko ɗum si tawi wono saydina ali radiallahu anhu wino wondema ibnu adama da'uka fika wama tashuru da'uka fika wama tashuru wa dawa'uka minka wama tubshiru wa tazumu annaka jurmun sakhiru wa fika antawi alami l akbar nawnare ne hiɗa wonde e mayre bal lekki kin hiɗa joɗiɗa wonde e lekki kin hiɗa wondi e nawnare ne a so ali andu hiɗani ka nawnuɗo a so ali ande ka nawnuɗo bal hiɗa wondi e lekki kono a sotaki lekki maki idan ko ɗum ganɗo go wi in shi'ita nabba'tuka bi da'ika wa in shi'ita nabba'tuka bi dawa'ika da'uka hawaka wa dawa'uka tarku hawaka nawnare maɗe ko jokkugol faale maɗa on lekki maɗa kin ko tertagol faale maɗa beleɗe maɗa jokkugol faale maɗa ko nawnare lekki ma kin ko tertugol beleɗe maɗa ɗe ko ɗum woni masalan ko winno inni ubtilu bi arba'in ko ɗum woni iblis dunya annafs walhawa o wini kayfa alkhalas kullu a'da'i honno mi daɗirta ɓe fof no suti ɓe fof ko ayɓelam iblis yaraka wanta la tara iblis anu sutima an a sutaki iblis allah subhanahu wa ta'ala wi'ima iblis a wiyanima kanko iblis o wondirim la aqudanna lahum sirataka almustaqim thumma la atiyanna min bayni aydi wa min khalfihim wa an aymani wa an shama'ilihim ولا تجد أكثرهم شاكرين ما مي أردن بيسو ما مي أردن بباو مي أردن بنيامو ما مي أردن بنانو إكبيل كانكو وندري دون دو هو يراك وأنت لا ترى إنه يراك هو قبيل من سورة ترونه كانكو يغرف مكون هم سوتي كونو أنا سوتاكيمو إذن أين المفر كونتو دوغاتا يها إبليس كون الله نيتما في إبليس إن كيد شيطان كان ضعيفا فير الأولو إبليس كل لؤنده أيضا كهنت دولما الله تعالى دالي الله تبارك وتعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربي يتوكلون إذن سيطان مرادو لبن هولو بالله سيطان على ابن قنب سبحانه وتعالى وعلى ربي يتوكلون وويتك مكو هم بوفولتا إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم بمشركون وكلا شركنا والله وكلا الله كفدو إبليس إروغل الله ولا كلا كفدو الله إروغل الله إذن oɗo seytane heɓay kutu makko seytane heɓay feere makko seytane majjinemo yaquduhu wa yudillu o towaymo o noddina o naɓamo faade e majjere ila alhalaku waddama idan o perde adna il akhira idan ko ɗum woni iblis ko bonɗo idan alhawa beleɗe ɓe wondema ɓiɗɗo adam e malaikaɓe ɓen e mummunteji ni allah tagiɓe ɓe waɗi maratib go'o o tagi malaika wa rakkaba fihim uqul wa lam yurakku fihim shahwa allahu tagi malaikaɓe ɓe ha o gayni o waɗani ɓe haqqillaji kono waɗanaɓe shahaw bal khalaqa bani adam o tagi ɓiɗɗo adam idan wa rakkaba alayhi alshahwa allah subhanahu wa taala tagi banu adam wa jaala lahu aqla o waɗanimo haqqille wa rakkaba alayhi shahwa allah tagi ɓiɗɗo adama ha o gayni o waɗanimo haqqille o waɗanimo kadi tuuyo shahaw par ce que si sahaw o ala haray gurdam ɗam moƴƴata kono si sahaw o waɗanimo ko allah yamiri a waɗu ɗon ko fitna ardanema alshahaw ko jomiraɗo wi wattaba'u shahawati ɓe jokki faale maɓɓe ɓe jokki beleɗe maɓɓe on tuma jomiraɗo wi wodana ɓe alkhayya fa khalafa min ba'di khalfun adaa'u salat wattaba'u shahawat fa sawfa yalqawna khayya idan hadi shahawa si tawi woni ala e neɗɗo gurdam ɗam moƴƴata e shahawa ala hay si a naati aljanna gurdam maɗa moƴƴata ka aljanna la budda heɓa shahaw ñamete si ñaama heɓa shahaw ɓaɗago debbo ma si ɓadorama si sahawa ala wonkima gurdam ɗam moƴƴata amma waɗɗugo sahaw ko allah harmini idan ɗum ɗo wonde sahaw maɗa on wontante subha jiɓaye jiɓa en yudlimu qalbaka ɓawlina ɓerde maɗa ne niɓɓintina ɓerdan kalla bal rana ala qawli ma kanu yaksibun idan shahaw allah tagi mummuteji ɗin wa rakkaba alayha bi shahwa lam yaji ala aqla o ban o tagi mummuteji ɗi o waɗaniɗi shahwa kono waɗanaɗi haqqille ibnu adam si tawi woni ida galabta shahwataka si a fooli beleɗe maɗa ɗen si a fooli sahwa maɗa on idan on tuma wona yani wona abad afdal min almalaika ɓurɗo moƴƴude malaikaɓe allah ɓe inna alladina amanu wa amilu salihat
ulaika hum khayrul bariya nogo ulaika hum yogma sa yoga iqra ulaika hum khayrul bari'a mana bil hamza ulaika hum khayrul bari'a mana be buri moƴƴude kala ko Allah tagi horleni kon kala ko Allah ko Allah tagi ko asama o amma khayrul bari'a be buri moƴƴude kala ko ne horleni parce que Allah yetige fi heferaɓe subhanahu wa ta'ala wi inna sharra ad-dawabi 'inda Allah summul bukum alladhina la yaqilun manon ko alladina la yuminun ɓe alladina la yuminun idan ko woni ma ko ɓuuri bonde ko Allah tagi hoore leydi ko ɓeeɗo won pahiɗuɓe e nanugol gonga e wubɗugo e wugol gonga e famugol gonga ko ɓuuri hewde ɓe woni ɓe mara haqqil Allah subhanahu wa ta'ala wi amma no si tawi sahawu maɗa on beleɗe maɗa ɗen fooli haqqille maɗa ɗen wona min ardalil hayawanati ɓurɗo jasude kala ko Allah tagi ko ardal min hayawanati ɓurɗo jasude immorde mummuteji ɗin ɓurɗo jasude kowo wal khanazir ko ɓate subhanahu wa ta'ala waɗino alyahudu wannasoto ihwatul khanazir siɓɓe waɗi ɓe siɓɓe koseji e siɓɓe neɗa hoorema baaɗi ɗi ka hoore lawol idan wa la'anahumullah limada li annahum qaddamu shahawatihim ala ma'murat ɓe ardini shahawuji maɓɓe ɗin beleɗe maɓɓe ɗe dow yamirra Allah subhanahu wa ta'ala lida haray beleɗe ibadallah ko da'un udal nelaɗo muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ma kono wondema ɓe wi e maki hadis e maki muru bil ma'ruf wanhaw anil munkar hatta idha ra'aytum shuhhan muta'a wa hawan muttaba wa idha bi kulli dhi ra'i bi ra'i fa nafsika khasa idan ɓe maki yamire ko moƴƴi haɗon ko boni ha so yi beleɗe jokkaɗe walla ndere ranka ko ɓurtungu ha so yi goto kala wi'i ko feere anden ko gandal angal ko rum an beɗum an goto kala woni ka wonɗon kañum woni kañum amma ko heddi ko haajaka o haccitaka idan nelaɗo maki hara heddin hoore ma yamirgol hoore ma haɗugol hoore ma da il awama accu tagor nin e taguɗo on toon kanko e o réguiléɓe ɗum noon hawa beleɗe ko aqaba fello moolanango fello moolanango mettugo ƴawde masalan waɗen tun amsal qasila inchallah joni yiya ɗo tawata ɗo holleɗa ɗo sonnajo juwo tawat ko bidati dini jomirawo dina jomirawo khuluqin hasan jomirawo jikku labaɗo jomirawo adab jomirawo needi tawata vraiment ko neɗɗo wonɗo e nder suudu jondina mawɓe makko fof ko jondina kono o fiha damima tawano mo wonde kanaru seeɗa tawata vraiment go'o anda hoore maɗa wona mbaɗi ni yirɗano imma ko aswad lawna imma ɓaɗa haka masalan ko saabu ɓawlugol makko walla ko saabu famɗugol makko walla ko saabu sewugol makko añirama ɗum kono ko saabu dati din idan ɗo ibadallah holleɗaɗa goɗɗo muuro kinal jalbuɗo yeeso fewuɗo darde hande kadi hiɗe faala ƴamude mada tafal a yahana jondina o ka a yahanayi oɗo lab masala moƴƴuɗo ngari o moƴƴuɗo moose o fewuɗo o joni sukundu juutudo o a yahanayi o kako oɗa yahanta mada walla an mi accidima e balore nde ila ayna tadhab miɗo andi tun miɗo sikki tun mi waɗana ɗum wallata mi sikkitayi ɗum miɗo andi kaka jongari on yahata idan hada l hawa ɗum ko beleɗe no waɗɗa par ce que nelaɗo maki fasfar bi dhati din taribat yadaka suuɓo jon dina o masala ɗum ko misal awwal sani tawata jooɗagol ma ka juulirde jooɗagol ma ka nde suudu maɗa hisa ɓuttina ko ɗum deeƴina ɓe masala ɓernde ma ko ɗum ɓurma moƴƴande ko ɗum woni ko yamiraɗa kono ndaara tawa joni tuhibbu tu'thir an tajlisa fil khari fil barra jooɗɗa ka yaasi imma ka peron imma ka taraw ndaara feƴƴoɓe ma anna li tariqi l haq no woodani laawol ngol fawitoɗa hoore maɗa saria o appliqué e hoore ma ka sa waɗa ɗum immoda e bakkatuji nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam iyaku wa julusa fi turuqat mi haɗi jooɗagol ka laawi sahaba maki ya rasulallah ma lana buddun fi majalisina natahaddasa alayha aw natahaddasa fiha fa qala fa amma ida abaytum illa bih fa atu tariqa haqqa qalu wa ma haqqa tariq ya rasulallah qal sallllahu alayhi wa sallam al amru bima'ruf والنهي عن المنكر وغض البصر وكف الأذى ورد السلام إذا فهذا حق طرق كلا جوء صوتو كبيرون جوء صوتو كهور اللاول جوء صوتو كبند تراو جوء صوتو كدمر سودمو ديدو جوء أتمين رامبلايدي أتمينايدي سيو هيسادوم go o yamira kala feƴƴuɗo ɗon debbo no watti sipon faaɗuɗo walla no watti pantalon walla no watti kiloti walla no watti coñcun ɗewlu kun kala debbo waɗɗo ɗon
annana hoore maɗa heno tokkina naate e hoore muɗum walla no acciti peɗali muɗum ɗo kala jooɗiɗo walla sa i sagata heno feƴƴa no yuppi tuuba muɗum walla no fembi waare fembuɗo waare muɗum walla jogiiɗo cigarette wol walla waɗowo golle bunde kala jooɗiɗo kala mo yiiɗa ɗum ɗo la budda an ta'murahu bil ma'ruf ko yamirama ko moƴƴi kon ko acci kon haɗama bone ko woni mum ko si a jaɓi ɗum ɗo anduma feƴƴa yeeso kala salminɗo ma kala salminɗo bugiɗo ma salminago rutta e makko salminago si ɗum no feƴƴi haray hande kadi on tuma hippa guite maɗa e ndaaro ko Allah harmini hippa guite ma e ndaaro ko Allah harmini hara kadi a lorrali hay goto ɗon a jooɗaki ño'ugo yimɓe aybigo yimɓe ɗo si a jaɓi ɗum ɗo haray haqqu tari ɗum timmi haray inchallah ɓe signali haray inchallah ko nuqta mo jokkiteten ɗo e wino ko ɗi ɗo aqabatul ula alkibru mawnintinare ino sakko neɗɗo nga e laawol Allah tabaraka wa taala ɗiɗon hawa beleɗe ino sakko neɗɗo nga e laawol Allah subhanahu wa taala imma no sakko noddowo on walla no sakka noddeteɗon tati on ko wiyete kasral ahlu batil ɗuɗugol yimɓe meranteɓe ɓe ɗuɗugol yimɓe bida ɗuɗugol yimɓe shirque ɗuɗugo tawhid yewtuɓe keeri ɓe ɗuɗugol yimɓe bonnoɓe hoore ndi leydi e fanɗugol yimɓe sunna ɓe yimɓe tawhidi ɓe ɗum ɗo kadi ko fello mona par ce que yimɓe darata ko majorité nayi on ko ɗum ɗo woni jula sa isu joɗoɗuɓe bomɓe joɗɗal bonɗal ko ɗum noon oɗo ceerno man ganndo goto wino imam laysi o wi kala joɗoɗuɗo yimɓe jeetato Allah ɓeydama piiji jeeta si a tawi woni a joɗodi immorde e jomiraɓe jawle ɗen Allah subahana taala ɓeydama wiyete anɗa hon rerɗugol e aduna e feetangol e aduna e yiɗugol Allah si tawi woni a jooɗodi miskinaɓe ɓe Allah ɓeydama yondinare e yettugo ko Allah jonnima ko si tawi woni a jooɗodi e morde e lamɓe ɓen Allah subhanahu wa taala ɓeydama mawnintinare o ɓeydama yorugol ɓerɗe si tawi woni a jooɗodi e morde rewɓe ɓen Allah ɓeydama majjere e yiɗugo shahaw si a jooɗodi e pay koy Allah subhanahu ɓeydama fijudaru immode e sama kala yagal si tawi woni a jooɗodi immode fussaqa yaltuɓe ɗoftare Allah ɓen Allah ɓeydama naatugol e gollugol e wowlugol immorde konnguɗi bonɗi e konngu e masalan e kuuɗe e golle bonɗe o ɓeydama e ɗum ɗon e nennugol tuubuɓe e sa a jooɗode e yimɓe moƴƴuɓe ɓen Allah ɓeydama anneɗa hoore maɗa o yiɗinama to ati ɗoftare si tawi woni a jooɗodi immorde ulama karmakoɓe Allah subahanahu wa taala o ɓeydama faade e gandal e rentare ko ɗum woni anneɗa hoore maɗa masalan alhamis jowa ɓum ɗum immorde e masalan immorde e ɗeɗo pelle ko futuru du'at ko raɓɓinɗi masalan ko ronkugo noddoɓe joni karma kon ɓen ɗo ɓe waɗi dawa ha ɓe ronki tawata nde ɓe ronkino imma saabu famɗugol hunde wondude muɗum ɓe ronka heɓude renfort défenseur matan renfort kono wallitoɓe ɓe jo tawata dépense ɓitti ɓe sakkitoɓe ɓe lawogol doga e ha fu ɓe accida jama o ɓe ronka hande janguinowo ande kadi da awon jooɗo da awon nifa imma ka rewɓe imma ka worɓe ɗum ɗo woni futuru du'at wa du'afu daafi ɓe ronka heɓude renfort ko hannuno kala mo imminɗe yeeso waaji ka oɗon jokkintine hay larme ɗen so ɓe immini yahugol masalan larme si yeehi ha tawi ɓe ronki ɓe landoto renfort enen kadi ko ɗum hanɗe wonde si wona ɗum da'awa yande fello sakkitingo ngo insiraful ulama ila dunia ala hisabi dine ko ɗo woni darade nde karmokoɓe ɓen accitata yanganagol kaɗo dina jokkugol maɓɓe oɗo aduna ko fello moɗanago noon ngo yimɓe ɓe jarribora e uddigol duɗe wiigo joni ko ala hisabil masalan ala hisabi din ko wallitagol sunna ko wallitagol duna kan ko wallitagol ka masalan ɗum ɗo kono ɓe adda sariyaji malam yunzilullahu biha min sultani hara Allah tippinanali ɗum dalilaji si innama ɗo na hoore maɗa darsugo tan tahfidul qur'an ko $1000 yoɓete walla masa ko 500 000 yoɓete hara ko franc guiné masiɗɗo julɗo an miskine ko honno gerdata oɗo da'awa maɗa an jogiiɗo ɓi honno ɓe janguirta ɗum ɗo ko insiraful ulama ila dunia ala hisabi dine ko wiigo ko wallitagol dina ɓe woni kono haara ko fenade innama yajlibuna al amwal ko jawle ɓe moɓude ɗum ɗo ko fello ɓurgo moolade wongo e lorrude da'awa moolana ɗum goto kala on ɗaɓɓito duɗal heno telle ɗa heno wippo ɗon moɓa ɗon jawle ɓay ko jooɗi ke ɗon duuɓi tati duuɓi nayyi miskine kon to wawata heɓde 500 000 wotanda hoorema 600 000 700 000 franc guine musidɓe julɓe ɗum ɗo ko hunde tawata karmakoɓe joni gayni on yafoto karmakoɓe gayni fewtude fi aduna ɓe gayni ɗum ɗo ndaare nelaɗo no wawno ndaare no sahaba wawno ɗum noon wonna ɓe acciti lowre sahaba ɓe acciti lowre nelaɗo ɓe naati e goɗɗum ngo haray on yafoto inchallah aqulu qawli hada wa astahfirullah al adim li wa lakum li sa'iri l muslimin kulli dhanb fastaghfiruhu ghafur wa assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuh. wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. فجزى الله المحاضر عن هذه الكلمات. نسأل الله العلي العظيم أن يجعلها في ميزان حسناته يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
ونسأل أيضا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نتحول إلى المعلق الشيخ أستاذ عبد الله به، فليتفضل مشكورا بإيجاز إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن بيد يتقول الله تبارك وتعالى جولك دي دو نلا محمد صلى الله عليه وسلم ɓawo haraymi salminiri on salminandu l'islam, hiwrandu ndu julɗo hiwrorta musidɗo mum julɗo, woni yo jang Allah on e kisal makko ngal wonu e dow moɗon, onon dendanagal ko fewtitinmi ɗo. Si tawi ɗum yawti ko welo welo molanago nde Allah tawninmi e sifa ngal ɗo tummodiral teddungal, tummodiral waɗangal barki, tummodiral mawnungal hittungal ka Allahu tabaraka wa ta'ala. Ko waɗi noon ko tummodiral ka fi diinal islam yewtete. Musidɓe julɓe tedduɓe, haray si tawi woni ko min wi'a yo waɗu ɗo taaliq e hoore ɓe karamokoɓe an ɗo, haray mi jonnama ko teddi, kono noon haray ko beetun kadi ɗoftoɗen konguɗi hooreɓe men ɓen, nde tawno alhamdulillah o tino jeeya e hoɓɓe ɓen gila hewti ɗo teddungal waɗi muradu moƴƴuru, welo welo no wadde, meɗen tinude kadi notagol ko wonɗon e notade kon. Alhamdulillah hande ceernoɓe ɓen ɓe addani en ɗo toɓɓere himmude muradu moƴƴuru, ko wona e wowle kon fof si tawi sifa ɗum ɗo wowlaka haray no heddi, ko wona e golle kon fof toɓɓere ko ɓe woni e yewde ɗo hande kon fi oɗo da'awa si ɗum ɗon gollaka haray fuy gollaka. Kon woni sabu ɗum ko ɗum ɗo wonno mekke annabaɓen fof, kala kadi lontotoɗo annabaɓen ko ɗum ɗo mekkinorta, ad-da'watu ila llah. ɗo noon en nani ko ɓe yewti kon haray no hulɓini moƴƴa. Mi faala goto fof e meɗen darta hoore mum hara ƴettali yewtere nden fewtina e gaño mum ma e goɗɗo goo, ƴettinde hibba e hoore ma ndaara, ƴetti hoore ma ndaara ko on to jeyaɗa kaka noddeteɓe ka kaka noddoɓe. Masalan hande min ɓay miɗo jooɗi yeeso mon ɗo minna e ka noddoɓe mi woni, kono sinano ɗum kaka noddeteɓe mi jeeya. Kono sen heɗike kaɓe maaki ɗo ko musidɓe julɓe tedduɓe, en taway murat ɗin jaka no heddi, mi suusta wiide fokkitaka, kono noon kan do en taway hino heddi musidɓe julɓe tedduɓe. se yurnitike en taway wonaɓe nodda ɓen muskilaji buyno e maɓɓe, wonɓe noddude ɓen muskilaji buy hino e maɓɓe. Misal ko andirton joni en ronki en aami, mi anda wano Gambi ɗo no gasa, wano menen to kamen iwri ton min heɓi wa oɗo jama o siko koɗo min heɓi, siko koɗo min heɓi min heɓa wa oɗo jama. Kono si tawi ko wowaɓe ɓe wi'a yo yewtu, ha walahum a'malun duna zalika hum laha amilun, a taway on say noddeteɓe no mari golleji goo, kaari moodi on o uddi men noppi. Woɓɓe ko intéresi ɓe si wi'ama yewtere ko hombo yewtata, hande ko hombo hay julnowo jumalandete. An hiɗa yamira ya juuloy ya yaw heɗoɗa yewtere Allah daali nelaɗo maaki ɗa tefude ko hombo waɗoyta, anda so tawi a yahay e si a yata, ko ayaje ɗen humpaɗa ka ko yewtowo on. Haray ka sengo kañum kadi wonɓe noddude ɓen, min nata hiɓe aami, kono do sengo go no woodi amuɓe kadi. Si tawi en dartike aranɓe ɓen ɓe hanuɗen ƴettude jikkuji mum ɗin e sengo oɗo teren, en tawa jaka fuy e waɗali. Musidɓe julɓe tedduɓe, billahi aleykum accendaron annabi Nuh alayhi salam,
jentitemo qala rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara. Enen ɗo ko yontere yontere sina koɗo ari yontere yontere ɗum kadi ko 1 heure tan si feƴƴi woɓɓe hara fuɗɗike darde montoron no ciiɓo woɓɓe ko lewru lewru kanko noon o inni da'awtuhum laylan wa nahara e hoore ko woni gemma e ñalorma kon fof tawi jaka fa lam yaziduhum du'a'i illa firara. ɗo si tawi ko usasen noddaɗo ɓe yewtu jama on arali haray Banjul to kan ɓen min mo mi ala yaat toon nani sa a yahay ɗo yewtere ko ɗiɗo yiyata annabi Nuh kon Allah daali fa ma amana ma'ahu illa qalil. ɗum ɗuytunomo joddi ɗum yiltunomo aljanna musidɓe julɓe tedduɓe haray wata ndaaru yimɓe ɓen. Allah daalali inna ibrahima kana umma. Ibrahima tun o woni umma on umma ɗon ko on ɗum o firi andi umma no ari e ma'anaji buyka Qur'an no ara ton leñol no ara ton sa'i no ara on umma ɗon ko firti ko hoorejo wonɗo yeeso woɓɓe inna fewno makko o wonno kanko tun julɗo kono noon do inna ibrahima kana umma fewno makko o wonno yeesojo o wonno hoorejo tawi fayda si wi'ama ko yowodiri e rewgol Allah ko yowodiri e noddangol Allah ko yowodiri e diina ko ha e Ibrahim Allah ƴetti mo waɗi mo giɗo wa isibtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka linnasi imama ko ɓayri Allah woodi ko jarriborimo o timmini ko jarribora kon Allah inni wurin mi waɗima joni noon imamujo yimɓe ɓen kono hakken ko moƴƴi ha o wi'i wa min zurriyati joni noon zurriya an on haray Allah ko miɗo faala ɓen ɗon kadi woodu ka hikkinɗaɓe kono nane ko Allah subhanahu wa taala jaabi la yanalu ahadi zalimin ahadi Allah ndi nanon tundi heɓorta haray musidɓe julɓe tedduɓe ndaare zison hoore mon min ndaara min zisa hoore amen billahi aleykum si tawi ko oustas Salih oustas Ba oustas Mahmoude wi'a kamɓe yewta ɗo hande hara onon ɗo fo on seenoto si tawi hi haray alhamdulillah si tawi o woye haray woodi arduɓe saabu hoɓɓe ɓen te ɗum ɗon no haɗa musidɓe julɓe tedduɓe haray memmintinen himmeji ɗin jogoɗen uluwul himma diina ka wooda ka ɓurtuɗen ka hikkinde hara en yarani ɓawre ɓawre ɗo andi ko ɗum tampini en sunna men on sunna nelaɗo on o heɓu liberté ha feƴƴiti ko coowo cikko wonɗen e natirde ton on andi kala ko tawi no metti heɓude tawa na coowo cikko heɓata sa heeɓi ɗum a wattanayi ley mum dey kaydi o e leydi ndin ɗo sa heeɓi ɗum koko fayɓe seeka ɗum koko marete ɓe yiyata kono noon ɗo ɓe seekay wonde kayeji yumma maɓɓe en ɗiɓe janngirta ɗin ko fay ɓen seeki ɓe seekay mbuuɗi yaaruɗi marché ɗin ɓe seekay mbuuɗi e koɓe hoolori koɓe mari kon ɗum ɓe yiyata ɗum holliri ɗum ɗon no hitti e maɓɓe no woodi ka ɗum ɗon hikkina musidɓe julɓe tedduɓe haray yo woodu ka hikkinɗen ka ɗo diina haray miɗo rerɗuno moƴƴa ɓeydodirgol e moɗon ɓeydomi mi ɓeyda on kono en ala tan yaajuɗo ɓe sappanimen ɗo no woodi kadi haray ka ɓe nodda to e radio haray ɓe faala men tawde ton ko ɗum hayta pooɗen ɗo moƴƴa hay karam koɓɓe on gelike toɓɓe koɓe makunoɓe adday kon fof ɓe addali ko seeɗaji ni ɓe addi inchallahu taala mi ɓuri tañƴino ko faanda kon haray famama hay so tawi yewtaka fof karam koɓɓen ɓe wi'i e jomiraɓe haqqille ɓen kaka jopanɗe ɓe famirta allah bibu bil isarati yafhamu jon hakkil ko so sappanama tun o faamay enen noon e yewtama mi ɓuri tañƴinade en faami haray ko raɓɓiɗi kon o yafotolan mi daro ɗo miɗo jeeyaray ko ɓuri joltude alluwal e ko ɓuri joltude duuɓi e jama on miɗo yaafino e hoore mawɓen fof haray ɓantugol hito e hoore maɓɓe mi toro Allah tabaraka wa taala komi yewti ɗo kon fof ko wondi e sawaba ko yo Allah faamin en nafira en ko tawi kon hino e mum palje kadi yo Allah faamin en o arsika e woɗɗitagol o yaafo men haray miɗo wiya on assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh